I danas je nedjelja, idemo na polovnu pijacu, ima u gradu i onda ćemo Darija da odvedemo u neki parkić da se igra. Šta smo kupili? Igračku. Wow, hoćemo se igrat sad? Čekaj, a kako se otvori? Sad ćemo otvoriti. Čekaj, samo ovdje. Ova igra je bila 2 eura, a i ovi paketiće smo kupili gdje dođe ovo sve za 2 eura. I stigli smo za pijac, ja nisam našla skoro ništa, odnosno ne skoro ništa, već nisam našla ništa. Dariju smo samo uzeli igračke, ali recimo jučer u outletu sam sebi našla par stvari. Našla sam 2 trenerke i duksericu. Meša je našao neke dukserice. Bilo je odlično sniženje, bilo je na sve snižene stvari još 50%, tako da smo uzeli više stvari.
što je bilo super. Meša je sebi uzeo 3 dukserice, kačket, Darija je sebi uzeo neku Lego kapicu i uzeo je Mickey Mouse patikice i zapravo zaista izgledaju preudobne i super jer su nam trebale, on realno preraste, znači sve što smo kupili prošle godine za ljeto, tu mislim je logično ne može ovo ljeto, tako da smo sad mu našli još jedne patikice. Meša je sebi uzeo super dukserice, sad ću vam pokazati. Ja sam našla jednu super dukserica, Meša fazon uopšte kako se to nosi. Ali tako ponekad se zaljubim u te neke malo, da kažem, čudnije stvari. I striktno ova majičica, moram vam reći, utisak što sam je kupila u Primarku je super, znači njena prava cijena je 2,5 eura, ali super staji, baš je dobra, udobna, ne stišće. Ajde da vam pokažem šta smo uzeli. Meša je uzeo crni duks, Pumi nije u pitanju, ali mu baš lijepo staji, njemu super staji crna boja. Koštao je 65 eura, 31 eur i na kraju je ispalo još 50%, tako da je izašao znači 15,5 eura, što je super jer realno ovdje u trgovinama, ajde da kažem, spram standarda, tu vam dođe kao da je 15 maraka, jer ja to volim tako reći, spram plati, ako je ovdje 1000 eura, a nešto je 15 eura, isto kao da je u Bosni nešto 1000 maraka, ili ako kupite za 15 maraka, nešto što je vrijedilo, šta ja znam, evo, 70 maraka, to je eura, sad sam se malo zaptala, mislim da shvatate šta hoću reći, tako da je super, znači kupio je ovu super mu isto pristaje boja Puminu i kupio je ovakvu istu u tamno plavoj boji. Ja sam sebi uzela, molim ljubavi, ja sam sebi uzela znači Puminu trenerku, izgledaju ovako i preudobne, znači isto sam uzela tamno plavu. Šta želiš ljubavi? Samo ti nešto pokažem. Šta ćeš mi pokazati? Dođi. Usput sam obukla svoj Adidas duksers da vam pokažem, Meša je bio u fazonu, ok, kako se to nosa, ja ne znam, ja ovako nekad mi se svidio ove neke luckaste stvari što su malo neobične, ona je malo kraća, ali baš je super i udobna. Mogu vam reći sad, recimo kada krene lijepo vrijeme, mislim već je krenula, ali ajde, većinom su kiše, kada obučite neki šorčić nešto i ovako ona je baš lagana, može se nosati i ljeti, mislim na večer kada je malo hladnije vrijeme. Uglavnom i ona je znači da smo isto imali ponudu, ako kupite nešto za 100 eura dobijete 20 popusta na sve, tako da je Meša sebi uzeo i tu neki kačketić, patike ili nije patike nešto, ne znam, i Darija isto sebi uzeo patike, neke kapice, šta ja znam, i ja sam našla eto ovu duksericu i znači tamo sam uzela sebi ove 2 trenerke koje su baš bile snižene, druga trenerka je na meni ista, samo je tamno plava. Mešin hobi je znači da peca ribe, on je otišao, ja sam se pozvala prijateljicu, a ona će da dođe sa djecom i vani je prelijep dan, izvešćemo im u sklopu zgrade, imamo kao to neko dječje igralište gdje imaju ljulje, tobogan i tako da ću ja sad otići da pripremim nam neku kao voćne salatice, voće da nam nasiječem i tako, da nam pripremim, malo ću vam snimiti i to bilo to za naš vikend. Mi smo već tako jednostavno spontano ujutro kada smo ustali, ajde šta bi mogli jer smo skontali da nam ubrzo ide ljepše vrijeme godišnji, pa ajde kao da kupimo tako neki par, ajde da kažem svake sezone malo uzmemo nešto sebi, obnovimo garderobu i tako da smo bili u fazonu nekih trgovnica pa smo otišli malo prošetati, pa smo otišli što sam vam malo snimila u Klagenfurtu na jezero koje ako i kako, znači gdje živite blizu mogućnosti, ako ste posjetite, ja kažem kao da sam ošla negdje na moru, tako bude lijepo kad tamo odem, ali nismo puno zastali jer su nas prijatelji zvali da idemo sa djecom u park, tako da smo mi onda tako htjeli smo malo duže kao ostati prošetati, ali smo se više voljeli, ali ajde podružiti i da mala ima društvo i mi da imamo društvo, pa smo se ošli sastali sa prijateljima, tako je se naš dan završio. Ja sam došla kući, preuredila ormar. Znači, ono stvari, recimo, koje zaista nismo nosali određeni period, već recimo ako sam u ormaru nešto nisam obukla 2-3 godine, neću, ali maltene nikad, tako da sam par stvari sklonila s Mešinog dijela, sa svog dijela, tako da ove novije stvari, kada kupimo, da je to sve fino vidljivo, jer ako ne raščistim ponekad, normalno mi smo ono se zabaca. I tako da jutro sam ustala, oprala veš, mislim nisam vam stigla to sve snimiti, da ne mislite kao ono ja blago njoj sam uživa huda, jel? Između se uvijek dešava jedan život, vjerujte, i uvijek ću, iskreno želim da to uvijek napomenem, da između postoji normalan neki život, kad sam ja jučer radila po stanu i šta ja znam, kupala dijete, tamo vamo, da ne mislite sada jel to nešto, ono, kao što kažu, nije život internet ili Instagram, to je živa istina, znači ja sam vam samo snimila ove, ajde da kažem, jučer lijepe dijelova, nisam snimala čišćenje stana, ali to planiram sutra, zato što je ponedjeljak, imamo taj neki kao produženi vikend.
Sutra, ja mislim da planiram jer najavljuju kišu. Stari će se sa nečim zabaviti, a Meši nije praznik, Meša radi, tako da ja tako imam neki, ajde da kažem, svoje neke u glavi. Da sam se zaprtljala. Okej. Ja sad odo da nasjećam što treba nasjeći, da nam pripremim sve kao da nam to bude kao neki mali piknik vani. I eto ga, snimit ću vam sve malo, a ja sada odlazim, a vama ubacit ću vam između ovoga, neću kasnije stići snimiti odjavu, ubacit ću vam znači između tako te dijelove. I da odjavim ovaj video, hvala vam puno na gledanju, hvala vam na podršci, ako vam se ovaj video svidio, lajkujte, pretplatite se i do drugog puta, ćao!